Oke lur, kita goreng-goreng nasi goreng lo sarapan. Aduh, udah pakai spesial lah, spesial kentut. Wajahnya melaju-melaju mending. Panas Ayo lur, pada sarapan ya, sarapan karo nasi goreng lur. Nasi goreng zaman kuna kayak gini, zaman cilianku nang mbahku digawe nasi goreng kayak gini lur. Mandan-mandan geseng-geseng setitik tapi enak. Yang goreng model mbahku kayak gini lur, zaman aku cilik. Mandan-mandan semu-semu geseng tapi enak. Kayak liwete mandan kebunyek enak.